Şeşine koyun sen misiniz? Kızı Zeytun ablanın belediye kızı. Zeytun abla yok koyun. Zeytun abla var mı? Hepsi koyarak Aşağına min şeşek attın, yürekteki nefret tuttun, minalı baktın. Damladı kız aşağına min şeşek attın, yürekteki nefret tuttun, minalı baktın, minalı baktın. Kallerini çek. Müdereyselerinin bir balasında kuruşkan eksinin bile. Şundan sonra kuruşkan çok. İyi koykan çok. Kallerini çek. Bilge yer bizi direyim. Mustakim. Şurasında gelgen bey. Dünyada isim buradayım. Nuvvetsiz olur değil. Gözlerine doğru barak min sinesine, min bitinde gülüm bilen gülsiye ide. Gözlerine doğru barak min sinesine, min bitinde gülüm bilen gülsiye ide. Gözlerine doğru barak min sinesine, min bitinde gülüm bilen gülsiye ide. Gözlerine doğru barak min sinesine, min bitinde gülüm bilen gülsiye ide. Allah bilse jırlara biz uzgan çıgımır İstemsiz jırlayız biz Allah'a şükür
Кадерлі достар, музыка тоқсаттарда жырлыны сақлау халқы үшін хайырлы күндер барысында да. Bir kuruşu uzun bir ömür bit, işraşuğa sebep tabılsın. Bir-birlerin sağınışkan avuldaşlar görüşürge mında aşıksın. Tağlar bilen dostlar, tağlar gına ışıraşmılar. İsenlikler olsa kişi bilen kişi ışıraşıp tura. Allah'a şükür bugün bile şu jıyında biz Saklav ağılının ışıraşuğunu uyuşturdu. Xudayga ming şükür. Hayırlı gün her barşağızga da beyran bilen sizler. Hürmetli konaklar, dostlar, kurşiler, tuğanlar, avuldaşlar. Bugün bizde zor bayram, avul günü bayramı. Mınday bayram bizning avulda birinchi taqdirgina o'tkarilar. Sabanqiylar o'tkarilmay boshlagach, avulimiz mo'ngayib, yetimlanib qoldi. Avuldaşlar bilan de uchrashasi kelganga, mana bugun butunimiz kengashlashib, o'rtoqlashib, jiyilishib, shu matur uramda uchrashirga bo'ldik. Avulda yashovchilarda bek shodlanib rizo bo'ldilar ham o'zlarining ishlari ular yer ishkartuv ham mol urushuti bilan shug'ullangan. 20-asr boshida avulda masjid, maktab, suv tegirmani, temirchilik, 2 sushilka bo'lgan. 1920-yilga qadar Mansur Saqlov avuli Ufa guberniyasi Minzala uyezdina kirgan. 1920-yildan Minzala rayonina, 1935-yildan Varashilov rayonina, 1959-yildan Sarman rayonina kirgan. 1870-yilda avulda 243 kishi yashagan. 1897-yilda 597 kishiga ortgan. 1920-yilda 697, 1926-yilda 475 kishi, 1938-yilda 470 kishi, endi 1949-yilda bu so'g'ishdan so'nggi yillar avulda bari 200 gina kishi qolgan. 1958-yilda 213 kishi, 1970-yilda bu endi Tuvan kami bilan Sholli shaharlari tuzila boshlovchidir. Maktabni bitirgan bolalar endi shul shaharlarga chiqib keta boshlaganlar. 200 gina kishi 1970-yilda. 2000-yilda %34 kishi. Endi 1989-yilda bari tek avulda 53 gina kishi yashab qolgan. Mana bugungi kunda bizning avulda necha kishi yashaganini kimdir aytib ayta bilar? 13. Necha? Xata bilan 13. 13? 13 kishi hozirgi kunda bizning avulda yashaydi. Bizning avulning hozir shu holda qoluvina bek ko'p voqealar sabab bo'lgan. Shularning birisi 1930-yillarda kulaklar deb ko'pishing yurtidan ham mulkatidan mahrum etib, surgunga jiberganlar. Hayırlı gün hürmetli saqlovlar, bilgen qonaqlar. Ruxsat etiniz sizni barıgızın da mana shu o'zingizning avul bayramingiz bilan qutlarga. Mana shu bayramni uyushtiruvchilarga bek zo'r rahmatliman. Bizni chaqirishlarga bek zo'r rahmatli. Bulay aytib avulni, xalqni jiyalgan kishi endi ol bek zo'r молодец bo'la endi. Ham endi narsa aytasim kelar. Bizning yerlikda borligi 4 avul, 941 kishi. Shuning 13'i mana Yangi Saqlov avulunda. Her avulning o'zining problemalari bor endi. Yangi Saqlovning endi tip problemasi bizning yo'l. Shulay bit. Har birimiz bilib turaylik, yo'l, ko'pir. Men әле bu yilning fevral oyidan nashiy boshladim. Shu oyda shunga qaramasdan bu ish bo'yicha endi bek zo'r ishlar boshqarildi deb aytdim endi. Meningcha Yangi Saqlov ol bir programmaga da kira olmagan kishisi ez bo'l sababli. Hem indi avulning baxtinindir endi bizning shu avulga Ilnur qaytib o'rnashib bilan o'zining fermerlik ishini ochib jiberdi. Hem shu sababli bizning ko'pir soluv programmasına ilege oldik. Ilnurning yerlarini sug'oruv bo'yicha deb endi. Mana shu bir programmaga gina ilege bo'la. Bugungi kunda bizning ko'pirning yangi ko'pir deb hisoblanadi. Mana avulning boshidan chiqatirgan bu avul.
Ул урын межевайтелде 30 меңгә. Һәм инде геология, топология дибез, аның туфрагы, җир тикшерелде, 128 мең акча түләнде. Монсы авыл советы бюджетыннан. Һәм бүгенге көндә проект төзибез, күпернең проектын 350 мең тора бу. Бу 350 меңне таптык. Инде рәхмәт зур район башлыгына Фәритнәшкә, менә Илнур кирип тора, 2 көннең берендә мин кирип торам. Һаман сорый торгаштан экология программасы буенча 350 мең акча табылды. Шушы көннәрдә күчерелә, проект төзелә. Һәм инде проект төзелгәннән соң без инде 18-нче елның финансирование, моны инде Залаков мелиорация сала торган була инде күперне. Монсы район бюджеты булмай, шул программага эләгәбез дибез инде. Менә Залаков кына исән булсын, бүгенге көндә ширләп тора әле, Германиядә больницада укыта бугай, ул гына исән булсын дип телибез инде. Һәм Фәритнәш вәгъдә бирде инде, күперне төзи алсагыз, юлны район салып бирә дип. Юл турга трассага чыга торган булачак инде, ул инде 2 километр шамасы юл. Аннан соң инде дорожниклар ачып тора торган була дигән вәгъдәне бирәләр. Менә шушы иң главный безнең күпер бик кыйммәт тора. Миллионнар тора, моны район гына эшли ала торган эш түгел. Бүтән проблема шунда булды инде. Нәрсә дип әйтик инде? Сабырлык белән көтәбез инде, артыннан йөрибез. Аның инде эшләре бик авыр, менә Казанга ничә бардык, Нижекамскига ничә бардык. Булыр дип өметләнәбез, инде акчасы булгач хәзер эшләнер дип өметләнеп калабыз. Һәм инде шушы авылда Илнур эшләсен инде. Фермерлыгы зурайсын. Шуңа шундый теләктә калып, сезне тагын бер кат бәйрәмнәр белән исәнлек, саулык барыгызга да бәхетле тормыш телим. Кайткан вакытларда дуслар, сәламне бәлкем һәр вакытта да биреп җитә алмый торганбыз, күршеләребез гаепләмәс. Һәр вакыт сәлам итәбез үзебез белән. Менә шулай дуслар, иң якын кеше ул синең үспер вакыт мәдә безнең авылда бит инде элек клуб бар иде. Ул клуб без яшьякта гөрләп тора иде. Күрше авыллар безгә җыела иде. Безнең авыл халкы шундый талантлы, егетләребез гармунчы, кызларыбыз биючи. Шунда безнең авылга килен булып Тәнзилә апа Бубаева килде. Ул күп еллар буе клубта эшләде. Ул вакытта на самом деле клуб гөрләп торды. Әсәм абыйның хатыны бу. Без аңа да күчтәнәш бүген тапшырасыбыз килә. Тәнзилә апа безнең арадамы? Тәнзилә апага күчтәнәш тапшырабыз. Тамыр күпер күчтәнәшебез калды. Ул безнең авылда туып үскән Гөлфәрия апа. Ул бик матур безнең җырчы булды. Ул безнең авылда монда бик узак еллар яшәде. Хәзер генә Карашай авылында күчеп шунда яши. Аңа да безнең бәләкәй генә булса да күчтәнәшебез бар. Шушы матур көннең аңа истәлеге булып калды.
Makbuliyet'e karab. Jırlap da versin. Jırlasın. Eyde Gülseri yapanı zıklatı yıkalı xoluk sırağı boyunca Gülseri yapan zıklatı. Oğul kişi tosmalardan eyağlayatmanglar. Nindi mangsu ellendi dilsize kalganı garmonlar. Ey dağlı koyda sevmen mon koydası geyduram. Allah bile hem garmonlar. Yaşlımını sağlamam. Ey davul, kaydasın ben, man koydası gey duram. Allah ile hem garmanla, yaşlımını sağlamam. Yüreklerine aşkını salıp, garmonunla oynalı. Ağılma hamamlar verip, uğramlarına uyları. Ey davulum, koydasın ben, man koydası gey duram. Allah ile hem garmanla, yaşlımını sağlamam. Allah ile hem garmanla, yaşlımını sağlamam. Avval kişi yüreklerde garmonumunga susagan. Siyu bulup amamlar koysun avılma yanadan. Ey davulum koydasın ben, man koydasın ey duram. Allah ile hem garmanla, yaşlımını sağlamam. Ey davulum koydasın ben, man koydasın ey duram. Allah ile hem garmanla, yaşlımını sağlamam. Allah ile hem garmanla, yaşlımını sağlamam. Yaşlımını sağlamam. Evet, millet alanı sakla kızları. Gülseri yapan. Nindi matur, irken, saf havalı, nindi kurken bizning yog'imiz. Qo'yda borsing bizdagidek yoqlar, go'zal desin bizning o'g'limiz. Tortilamiz sening yonga, har yilni bayramlarga, qonimiz, jonimiz bilan negizga beylanganga. Durusida shulay bil do'stlar, chunki biz ko'pimiz ovulda tug'anmiz. Qonlar, kindik qonlarimiz shusha yerga tomgan. Bizning kindik abilari de o'zimizning ovul. Yarar Vesile ba benim sırrı kuştular men sırrıyım dalasam. Kuşumu jiberdiler. Ömrünü aşıttırabız buğay. Atlanıp kuvabız şikehden. Dağlardan sana duğaş, indi bir sayraş. Eğlenip koyduğay
Başlamıştan uzgan ömrünü Dallarga sardıgaç indi bir sayraç Eylenip koydu ay gelin Hürmetli konaklar, bir günden gündeki eylenip qaytmay şunысы kızganış Şoňa göre her günniň kadirin bilip ýaşaýyk Ömürlü aşıklarımız bulayım Vatalarını kuvamız şirmezler Ballarına sana doğaş İndi bir sayraş Eğlenip koydu ay gelin Kırgışın kırık yokka taşlar Başına baştan uzgan ömrünü Ballarga sana doğaş İndi bir sayraş Eğlenip koydu ay gelin Kırgışın kırık yokka taşlar Başına baştan uzgan ömrünü Ballarga sana doğaş İndi bir sayraş Eğlenip koydu ay gelin Eğlenip koydu ay gelin Oylaysındır enkey bizning hakta Tübep gözlerini bizning koytur yoga Kütesindir indi her bir yolda Işık aldın senin yeşil kellem Biz bulmağa şüskün bepke ulen Merhametli senin izgi sof köngülün Uzak yaşenke şatlık bilen İşik ol İzgi dileklerini eytip barımızga Soklanığız biдің yalgışlardan Bizler ömürlerini Oqlıq bulsun canda Zorlanmağız biдің yazmışlarga İşik oldan senin yeşil kellem Biz bulmağa şüskün bepke ulen Merhametli senin izgi sof köngülün Uzak yaşenke şatlık bilen Eytken sözlerini iske algan çakta Yüregimde yaşav küşüm orta Ömür gözlerimni uzgan çağında da Qabatlarmın minde balalarga İşik oldan senin yeşil kellem Biz bulmağa şüskün bepke ulen Merhametli senin izgi sof köngülün Uzak yaşenke şatlık bilen Mınglı jıllarım Bitirir pesiyo davalında Siz mi kaldık yaşlı uzgana Nihari tehayim, nihaller güzeyim Süyümün sütün davası
çınlap da benim köngülüme bek yakın. Hürmet edem her barşağızı. Yaşav derti izlep tolkuna. Hazır kunaklarga çiraz etti. Kuşten eşlerini alıp çıkabız. Kuşten eşlerini üstellerge alıp çıkabız da ulu yaştaki kişilerini şehirge çokırabız. Oyunlarımız, jırlarımız eli devam ede. Ebiler şehirge bizden jırlaganlarını, biygenlerini korup yol iteşekler. Biz eli biyimiz jırlıyız. Mine bizning ovulning ishig etib zo'rlab, zo'r kuchtanashlar bilan Tatar xalqining shunday damli rizqi shak-shaklar bilan qo'ygan bizning bu Alfira bilan Elfiya qo'noq qizlari bo'lib qo'ydilar bizga yil sayin. Shahar zifa pishirib jibergan mana bu motor torni o'zi kelolmas edi. Shahar zifa bundami? Bunda mana shahar zifaning Shak-shagi. To'rtta Ilnurning xotini pishirib olib qaytdi. Eylagi dal olqishlar bilan uzatamiz. Damli rizqlarimizni ustellar yonina olqishlarni chaqiramiz. To'rtta do'stlar yama saqlov degan yozuvlarga qadar yozib olib qaytganlar. Programma bitmedi. Bizni qarab o'tirasiz, yol etasiz. Ulu apalar, ulu abilar, shehirga boramiz. Eli bir tog'am bir kuchdan ashimiz qolgan ekan, qo'fi suraymiz. Mana bizga zo'r bo'laklar bilan Karima opa shu bayramni uyushtiruvchilarga bo'laklar olib qaytgan. Biz endi o'zimiz bo'lishimiz kerak. Kimga narsa aslo o'zimiz bo'lishib olamiz. Rahmat. Rahmat uchun. Bo'laklaringiz uchun. Yalloh mana bunda o'tiramiz. Jırçılarını çakırabız, konkurs. Kim birinci o'rinni olib, bo'lagimiz bor. Eng birinchi bo'lib Firaya yozilgan Firayani jillatamiz. O'zim birer edim, xizmat suygan xalqima. Jirib qaynar shishma bo'lsa, tatlı suvun o'zim birer edim. Hizmet suygan xalqima her bir şadlık quyosh nurlari bo'lib o'rlay menim ko'nglim türünden yürek jırlarımda şulay quyosh kebek yoqdi nurlar sipseniydi tuğup o'sgan jerime yürek jırlarımda şulay quyosh kebek yoqdi nurlar sipseniydi tuğup o'sgan jerime sipseniydi tuğup o'sgan jerime. Kışlarının da uyası.
Yigitler bulsa ebetrek bulur ya. Yigitlerini çağırabız, yigitlerini. Birey buldu, tağın bir yigit kerak bizge. Feruze. Tağın bir yigit, Rami, leyde. Yigitlerni manda çağırabız, ondan sonra çıkarsın. Öyle etirlerine turabız. İkinci oyunu oynagan Ben şokta oyak jitmey. Oyak bulsa atı gerek. Atı bulsa maşinası gerek. Maşinası bulsa samolyotı gerek. Samolyotu bulsa kuk jitmey. Edem balasına ifrat kup jitmey. Koyşağında bu bendenin başlarına kara kaygı kilgende, aklı da kapkarağa kümüp, maturunu da yemsiz digende, edem balasına şuşu beleden yılkıp alıp çıkar üçün bik az jide, bir жылы söz naz jide. Edem balasına koyşağında kirek de kirek, kirek de kirek, kirek de kirek. Koyşağında bir azığına da jide. Hürmetli konaklar, şuna göre eytesim kile, mındı yeşlerge jitkеш, bizge bütün dörsene jitken kibik, eymi? Jitken kibik. Lakin bugünküsü gün üçün, riziklanır üçün, barırda azık kirek, tыныш yaşar üçün, tınışlık kirek. Selametliklerimizni kokşatmaslık için elbette tigiz turmuşlarda, tыныш turmuşlarda rahat etip, bulganına kanagat etip yaşayabilirge de gerek. Mine şu kireklerimiz bilen gene yaşasak idi. Uzun ömürler, hayırlı ömürler her barşağızga da matur dip yaşayız. Sıkranmışa dostlar, her nerse jitiş bulsun sizge. Bar nerse Huday Teala soragan sayın berip tursun. Yigitlerimiz hazır mı? İnşallah. Şulay bulsun. İskitmeler, sakal yigitlerin maturidi bizendirip koyganlar. Bik yakşı kartina kuraşaksız fotoaparatlarınızda hazırlap koyğız. Düşüp kalırga olar bilen birgelep. Gel kemet. Birisi kinder sürpriz diye, birisi şöpüs mindey, birisi tağın ellerine gridini istedi mi? Evet, oğul kızlar, oğul yigitleri bulam. Benim üzümün yakta Başkırtıstan yaklarından Marikiyle bir kişi gibi yaratır beyler. Tüzüp durup bulmadı. Kurşu malayı yigiti Ozat'ın da kumuyla bulsun dedim. Kurşular bey. Kurşu hak Allah hakkı. Kimle şakırabilir? Bilinmegenden istagma hürmete verip koyduğuna. Karmın var mısın? Uf Allah'ım, avuldaşlar isenmişsiz var kızda. Elimiz koyduk buna atıştık, küptenden beri
Benim uyanında senin Gürlep üttü sınır yıllarım Of Allah Kırılarım hoş isli Perişak yazılar düzlü Şunda tuğdu tevge Матур. İniş bu yemli sularını da demli jillerini de nazlı yağımlı Kanman sinde gönül anahtarlık düğül sayrar kışlarının mağnarın Sırlap bulmayıp Büyük Vatan Soğuşunda ұятып қалған біздің ауылдашларымыздың исемлеген Сорман китабы, Хатыр китабынан. Мензелі Хатыр китабынан алып, рейс 11-12 елларда ауылға қайтып бек актив жүрген вақытта жазып алған едік. Авзалов Ғариф 6 елғы сақлау кішісі. Міне аны Мүбәшир апалар білейінді. Ахмедзянов Ғилметтин Ахмедзянович. Әйе. Оларны өлгенлерін айтабыз бит. Бәдретдинов Ахмет 8 елғы. Бектемиров Фәррах Бектемирович. Мында қойттылар ма? Әйе. Ленаравиның әтесі. Валиев Миртаид Закирович. Валиев Хастани Закирович. Валиев Шариф Закирович. Ғабдырахманов Нигматжан Ғабдырахманович 8 жылғылар бұлар. Ғабдырахманов Сабиржан. Ғабдырахманов Сабиржан Ғабдырахманович. Ғабдырахманов Хабибрахман. Ғабдырахманов Хайбрахман. Ғайнетдинов Ғилметтин Ғайнетдинович. Зәхидар абының әтисідір олағаны. Зәхидар абының әтисі. Ғилметтин Ғайнетдинович. Ғайнуллин Муллахмет Загидуллович. Ғайнетдинов Афзал Ғайнетдинович 8 елғы. Рахат болдың әлі. Bütün tumanlar bile kurşasın.